Get well soon Ira. Bye bye. Hai Ira, get well soon. Semoga cepat sembuh. Untuk Ira, get well soon. Semoga Ira dipermudahkan segala urusan. Okay? Get well soon, Ira. Get well soon, Ira. Semoga cepat sembuh. Ni masuk office cepat-cepat, okey? Aman tu. Kenapa Ira aku dengar cakap kandang tu? Ya, apa pun. Get well soon. Mana ucapkan ribuan get well soon untuk Ira. Mak tahu Ira tengah kesakitan sekarang ni. Ira pecah kepala kan mak tengok dekat FIP. So untuk Ira, mak harap Ira cepat sembuh lah. Mak tahu Ira kuat kan, dia ada untuk Ira, okay? Hai Ira, we wanna wish you get well soon. Jaga diri selalu, jangan sakit-sakit. And love you. Mah. Ira, get well soon. Ira, get well soon. Sophia, Ira cepat sihat, okay? Love you. Get well soon, Ira. Ira, yang cerita Ira nak mati dah. Ira belum rilis lagi. Macam mana Ira mati awal. Tapi apapun, Ira get well soon. Semoga cepat sembuh. Macam mana nak Ira cepat sembuh tau. Sebab tak ada lagi dalam AI sehamba macam Ira. Ira paling hamba. Kalau Ira sakit, Ira tak datang kerja, siapa nak gaji cepat Ira?